Lamka Talk entertaining ting na bekun jibai tuni program ding ina Maban election to kisay na intending candidate tuam te hopi na inani sa de na Mabana le hopi zomzel ding ineya tuni na waiti la ka khat he ya heutupa pu John MK Thang Haokip ama ahihleh saikot Assembly Constituency ya tutung Maban election na hongding som ahia ama kha intending MLA khat na bangtup neih wana MLA bangziak hi honglung luta chihte bangle theu thoi tampi ama hi mai na tuina ma hopi na ini dinga wana hiai to kisai na Maban election tia vote hoi ta kai hiat thi nang right to vote te wana thil tuam diklo ta ka hi thilom te kha omke le chi kha ide pe na hi manina tuina wai dinga candidate te kisakhol naw hiam chi te bangle theu thoi hi manina hoplimpi na saulo na ini di tuni hunoi tang pek thi jakin ana tunga kipa thu kon gen na pujon le Lamka Talk tunga ka kipa he ama sa pending ina entertain a chiang so seman the ina ding na family background mo wana tule la bang sem na ya chi te nam gen the diam kipa huai ke hi zone MK Thang Haokip ke hi in election politics si kanalung lu na asot tain ahila nei lo te ki zin imacha hiti laga chun sum nei lo chu election te thelo ti hi mi pin chi concept hi chi pi ji win za cha lan le ki sun lal na ho jong ane ki nei zin ai la tu chung ipi ji pen ta chu tu chung ai kong ki gon do ham ti chu ki sun pi di wang chu imacha am poi nei jong ka nei pon pi ha vote bank iti ho jong chu ke ya om di pon ai la tu chung hi digamo boy tan ko promola panin hong boyin ko promola panin reserve forest munzo sia singa na hiza no min kho hiza thalo na hiza hengle ma hiza tin Manipur pum pia thing lang ho hi mele hoin adu chawin hiti chun an bolwin ti chun ADC HSC Hilaria committee assembly bill khat polut good le polut phal wen hom kinin hiti ho si ong kal to ne le igam din mun ho hi mei leite tu masanga chu ana phathowin ipi ha integrity ana chi piwin tu khanga hi ade dia BJP government birian lam kai na noi hin thilzo se ki kheltan cabinet minister jong cabinet theitalo BJP melong BJP mela congress ang theilo independent hong theilo party ne ang theilo khanin hong pa warzo si aki chai dane no min chi ho zo si hi venaile po na no min this one assembly house MLA tiale assembly house to saying tribal interest tribal khadhela tribal interest is saying ikine hin chi chu duty hin chile mele interest asai di ma han chi chu ki nail ding debate ki bol to ding chia chu khanin zo khat chu chungnun chu te ya chi thelo khanin zo khat chu chungnun aneu zo hi we 20 MLA bo hi we ki ho 40 ka hi we ki ho de dan chu ki pass tho chi tho ti ong chu hi thelo chi chu mai le Manipur chu kai ba ya ro chu kai ba ya hi le hin hi chi ai hang sat ta assembly pangam dinga he voice ne ga in tu chung even lai le MLA ko pro chun i ho thing lang mi la ko pro chung chang thu a hung pan hin la si na le mi ni le ka mo in mi dang hon tam pi da na mo jong la chun thu chu min tin ke chun doctor lam tin thang to doctor zani donga doctorate degree hin mu tha doctor mark thang mark doctor lam tin thang ko pro jang sona ana chang in mele ho CSO ho KKL amuko kiti ho le dang ho ana kidin te pi in discipline ta chi la pathi chu hoi lai mu nang ho the na chi ho po ya le covid SOP rong zui vin ti ho sei chu ka pa chama mai chi zo win doctor bak thangma ho ki Delhi minority commissioner le khana thonin hichite ni chun me te an zeb dain appoint thum na chun covid ahung hin siam pan lockdown an phung kin le hi ho thum chun tu chu ka chu gal a hu do hidanin ke ma view danin kamui chi ji chun hoi ka sama mai a chungwa ki pa thu kan sei phot hian lang sile assembly a chu event kinai le ADC HSC bill polut chu table
hung nom ta povin me thei social CSO ho chom in na satan social media ki kidemin ei loi jong chu ilim la le imindi ta chu social media ikoi lo ji chun hang san ta ki pangamin amindi ta le alim la passport size am piam koi ho chu ham ngam lo ji na satan me le te to ki kin le assembly house chu ni ve na le tribal MLA out of 20 tribal MLAs only Alfred stood against the government. Ide Birento ade in TD and Hills Minister pa akinelwin kalung thima kalung kan po na chu hi video chu na vet su ke de hin sia kan po na chu tribal MLA 20 assembly house la Thang representative Thang chu phai tol mi te majority jong le hi chi ho in dan di lo ta hu do la pi chu do igu live silent am chu ka pon na in chlai chu Bihar assembly ho jong in a ve win accept to win sleeper chan gin ti chu hi in Bihar o mai me yakina na kinil ne helowin khud jong ki la lewin amovin hiti ho si na le I ho chu a thip chenewin o Thang mi ta lo ham ti ong chu ka lung thima hongumin sia chun Alfred le chelai chu ei mi MLA ho chun madu ya roi be hen ti leo adu chumde chat na ba ya roi to ki do bani chang khat chang ni be hin hung peng do sau le ti chu ka lung thima omin a he wang si dum tan khoi ma cha chu au pu om lo ji chun ipg ham chu ma hon ki he no win tin kin ka pon ai wanga chu pending dol ta hin ka he chi chu ka po na an su I chen game khat in tong khai chi ja chu hilaya khu Legislative Assembly hi ba khu legislator khat hia itwa a hia tribal interest ga hu theina chu hilai khu hi hilaya ko na khu house ho to CSO ho next step hong hin aban kida hi chite thuma chite nia chu step ila chal thailo le igam noi ho jong om kin na lain sile mi pi ho jong anu ahum kin hi ta chu step by step ma part la ding human part la ma sapen ni chu legislator ho hi ji chu danung ki sema hiwa ko na danung ki sema che phala secretary na ko na chu gam ho hi chu hi ama hon ha gazette dung zui ta official dewa I head lo ka ham I head noi ki head mo sa ham iti su do ham ti chu a ki hepon ai wangin ko promola kon chun thil ho he na satain ahung surfacing ahung kilap do in ji chun aboi ma in aboi mo chu hitawin te chilai ka te ka nom khat chu ke hi German film jong hi phachum la ila le phan a pha hen jiu sogen the no hai film ka ha vet ma in sia chu German a chu ipitiam jiu so chu juda cha te chu German te khun jude na ti bin juda cha te khu ipitiam te la professor jong ma ho teacher jong ma ho industrialist jong ma ho lawyer jong ma ho society khat sunga chu apoi mo zo se munza zo sia chu jiu so pango ha ain chen jong na ma nom chi chu ton so na ding ham ti in protective measure la lawin anop na pa chu enjoy win chi chu I hodin mun chet hi hin ton leo khat bi ha financially sound ki hi jong le I kham wa I bol the hi za cha lo na khamin I hing ham kum lu in thewin hi chi hi bi ha no mi sawin gal om lawa to lom lawa boina be se am lawa le chi ilung oi pewin a hi wangin hita ilung oi la sun iso piu ekati I chen bo piu atam zote me hlete hin Facebook ka kinel na wasun noi lis lak mari manga gumba na kari togra khoi di lak taragi million above ni itivin atam ki son pewin atam te su tam thi di hakatin ka kinel levin ka ki ha nel jivin ho chu po nan na hi mun khana hung ki pan helan mun tam ta attack in bol na hi sila hi akithu thei po sia chu tribal hi za le idevin
gam jong chu I ting noi hawin gam adelwin ahila chi chu a process sawahin short term process le long term process I society ka ti chu tribal nan na ga zo si hin standpoint khat in ngain siwa hi ka ji hi together we can make tribals great again ti hi GPD hi chi GPD chi mai pho za de hi chi I weapon za de iman za de eke I ma cha ho chu hi zong le I lung chang pa chu when the head is held high ti lung chang chu I po ai le Rabindranath Tagore in sei chu I merite zong zan to hi thi be wa meng chama sanga zu cha om banga vai la chu hi thei lo di hin khoi su le ti thei anga yin no ni bo no vai le ga lom le chun kan zo lo mai thei ai wa I zat na thi diu ham ti chen ge ya khu I ki debate to hin chỉ lại suy vấn này là bộ nó đâu miễn cái chỉ lại chun German là chun Hitler hung Lenin Hitler chun dù tất tiền inne ito đi dấu xe tàu inne đi dấu xe này gam hơi lại ở tang sung city sung alovin chỉ chun ama ho hi ho đi ngang min lo pha hi ven ti ven loan si ven loan pass le chỉ lo chun lo le si pai hat na chun del do no ven kami lana muzing ke chi lai din mo na chun Surchanpur ho bang kan koin tribal ho Manipur Sadar Hills in lang Surchanpur atam zote hin commando to kitho a central force ho CRPBF so ama ho langa hung pang theina la hi I sot ta ma chu ipizia pang them te le ima sangwa hi covid hi han lang le NRC le CAA si hi parliament both house of parliament BJP te so minority even majority state daga hunglin le Rajya Sabha member hung tam deu vin ti chun majority hung hitawin ti chun pass leading GP leading action la leading ti hin gam zo se vena le Assam di chun example la ding Assam chun NRC and GP tawin NRC chu population simna he ho poi population chu simuhan in so na mi za chengam in izat umam khosunga vengsunga video blog sunga constituency khat sunga chile district sunga simuhan ho poi silai se boy pu eva nga chi NRC chu ipi an Vietnam cut off line an koi vin sesun Assam sun cut off line dung zen bola chief minister ma se pen pa muslim pa na sana su ana ki hu do zolo chu hoya chi di Modi government chun munzo se state zo se detention camp jews khang lai banga detention camp sa jews ho hoi lut ta bong le loi hoi lut so le kol hoi lut na hoi lut ta hoi lut a hi vin iza tham khat zo detention camp am ta cho se na le jing ni khwa idin mon hu hi thei he ti hi he no ngai ya he building len ta kan ne car li lenga kan ne ka bank balance a thau na ya ti ya chu mo lu jiu so banga chu mo lu mon the ta po to he tactical politics I play ngai chele I politics diu chu tun kalung thima ke lang hi change situ devin development of change devin society as on change devin how lang as change devin change munzo sia change devin the most permanent change is change is the most permanent tiala data change is the most permanent aji chu permanent jinga hi ibia permanent tele kilhe pa chu jing thile hi jin change chu hung thau di hin sia chu ibia ma change di pa chu education change sam ai lawale financially sustenance to every population in the constituency in the district in the state ham ai lawale ibia is sustainable na diu chu hoi lai chu han bol diu economy nga develop hi diu ham education develop diu infrastructure road ho le hospital building ipp ham sia chu well set up hi diu ham hi na diu chu system change chi chu poi mon hi system a hoi lo lai se chu a mi su tabang in hoi jong le hi thei lo di tun theng tan se nga party dang ka sei sit na hello candidate dang ka sei sit na hello win national party noya masang chuna hoi ma mai congress ticket chu hoya hoi BJP ticket jong hoya hoi cabinet post mu theina chance hoya hoi le ruling party o mai le ipi ham poi mo chu imasok se chance sai jinga chance ngan ki goal ha jinga chile wa nomba itiu me le ten negotiate jong na ma no me ji chu government form lai hi jin
chỉ chú tu khang ngày tập bồi cái số bị thế họ nô lệ ba thế khang lai họ khá độ phát này thôi chỉ chú tập bồi tôi development cùng MLA in này thì lúc cùng xóm li xóm ngã thì tao thế CM bị nên giống Assembly hi chỉ HSC hi chỉ bị đa này chỉ hi ni phu yang khai chất khara babu adum hekta loi sin ba ya bra noina hekta HSC ahihleh committee na bill pass toraga asida ekhoina cabinet na hoi moina pa seal namaga governor da hekta tha ba ya gera atile alfred chỉ số đàn to kỳ cả lệ anh thì chất gì chỉ số bà cha nó mình thì tí giờ chú Alfred giờ giống chú tribal Ahihleh committee 20 member out of 20 member 9 member additional valley MLA ho hung hiding chú vô chú này nó mình thì bảo mình lệ toa MLA ki candidate dek nei namo na tup-le-ngimte point by point na ai bang ko ngai dele point number 1 achun ADC district council HSC ka coin number 2 achun development funds le beneficiary schemes na tam piomen atama momen si ho zo se cái house zongulo building sa car tam pi ne bank balance thau ta ne diong ko society in vena le kale wa pana kan mu hin fun hi apoi mo pen hin mi tam tan se zong le MLA ken ke wa ki depend ham ti ong chu adi na sang zo mo ai wa ke mu da na hi MLA a hi gam khan to nam khan to na hi 70% kingam 30% chu a resource amino resourcefulness na chia kinga ma khan koi hi chu 70 by 100 for the society 70 by the MLA ti hi ka kai dan hin development fund zo si hoi tan chi le MLA fund ke hilo te ka pia cabinet minister bong hin ra le fund chu tam che ti na hi jing chi ki ka cho hia ki ki den ani niong ki gop la chun bumper jing constituency mi pi dinga bumper hi jing bumper chu development a dinga chu first class hi chi chu hin ADC chu le number 1 pa chu le gam le go in ei lo ni niu chu dan le force in zom phalai kal do diu jiu so bang chu hi divin apoi mo ma sa pe chu development hinai sai lo gam hi issue de no ngai tribal zo sin lamka lang ho jong ne hi ve tui bong lang ho jong hi ve sadar hills lang ho jong ha ukhur lang ho tameng long chandel tengno pal na a hi su ka ya ji chun gam hi ikithu to wa i hu do phanu ngai chi assembly house a khu din mun khana inam det phanu ngai me leiten aban hung chal thelo na diwa khu chiwa khu na sata block e bol diu sele sa ho jong si iti phet de ham ti chu tribal MLA zo si kithu to a chia chu panlak ka hin ke phalasele society a hi diplomacy role chu ka play the ma wa ding la ga la han lang mizoram lang chana jong na play di na lai chu mizo teng boy chu na tu chu nga chu sil chara vaireng te poi ke ta boy asami so mi gu bha sa gi yong thi lo na la chia chu no di sa hi ai thei te hi ikisu le no ngai helaya neu cha groupism na a chu koi mai din lo diu ikitu bha no le idin do di chia chu gam number 1 number 2 development fund zo se hi constituency sunga hobung in alhen do mi them le mi ching le media alhen do ho chu 20 members ham khat chu area sung zo sia ko na collecting fund zo se cabinet minister ke ha jong fund zo se ka pi di ama hon avet to diu na sia chu execution work chu akoi diu hi cha chu ipiha hung poi mo sumam ke uzong le thil hi chi tha thei lo he Nigeria ko vetau Nigeria ve nai le gam house ai so na natural resources hawa house ai wa nga su ibola khang to lo akiba pi Japan a size ki ba pi geographical area ki ba pi Japan ibola khang to because of leadership na leadership hilanga corrupted hi ai le khang to lo hilanga pa a hi lowai le gama gai lo nai le Japan khang to jing a ki khi da lo chu 100% a ki khi jing chile
World Bank han lang international pan pi na funding zong hi som group lang ani khat cha lo ling lo sa Nigeria ho kidang ta chu khoti hi Japan ba khang tong the ni si chun agam nei te lung thim put ngai nei le agam nei te ti hi tu kal lung sei ta po te ti hi my utmost request to all the people of Manipur, especially tribal, even our brothers Meitei. Chila middleman culture na point number 3. Kati reserve forest also say that I think hesu Kevin na la saulo na dingin reserve forest chu I khulaya ki thu to dungja tribal MLA tapot chu I ke khuwa khu ko hong to wile kin group kan sim data so tribal MLA ho an kong kalui pi den pi ham na alam pi vision amusa ngai practical hithei ham feasible hidi hilodian ti chu ke ki nai tai hichi hineren sei di su ka khun aki ngamakin ka he ti chu reserve forest chung sa he sei da phatin point number 4 la he ibola middleman na koi ham tianin do mai the hin chi hi gam sung su se pen chu chi ha middleman between the voters and the elected candidate na there is always a middleman om lai se chu I masai thelo de corruption te India pumpia boy nei middleman chu Congress ang middleman BJP government ang middleman ho hin thil tam people chu sen mafia ti ho ki thang khona South India langa na tu so ge na nel di khuna ga mo la thelo so pathinin api free gift ai wa ho cho ani so ke na geng ho vel koi ho chu don ho geng ho cho lo hi middleman ong ta cha I ho azong khuti so ke chile to BJP intending candidate khat thang mei banam hoi lam khana chipa mi house sapa khu company jong thumlang kan e ti ha hawa hausa chipa khu ni pi sayam athu sei la ka pom khat amin mi hang san ta khat hong ki tung don biren ta bang hang san di ama de di hun dere Manipur na ga ampoi tang ko no me ka bui o me ti pa khu na za kha de hin si pa khu na sei khat chu officer le MLA le minister ho contractor ahihleh pha ni le gam development jong di ha because of middleman so na elected pato mi pi ke ka chu mi khan in vaya ho ba ma chu Great Wall of China thobanga kal Mongolia hona chop kan thelo China te thagumala thelo ta ma chu hi thelo chi middleman chu pai do there should not be parda na cartel lo de direct contact with the elected candidate chi pha la chu nangjong te sa bu nei mai the te sa pi nei mai the na khosuwa area suwa achaga pen nei na sangkhol na ta kaung su ki da mai the song chun hang san ta le ngam pi la MLA pu ina su chi ding hilaya pi e hon ngai kho MR hon ngai kho ti oi lo na bu len ta sa de mai cha chu age lom ge de to lom to de let the system be free cha chu ka ti na su system change na chi pai mo pe I system hi khel ngai election system development system na whole system jong an de hung hi mai thai ke lo na point number 5 VIP culture pa cha hi ke op na ke gel da na MLA hi so he ka ti servant people servant so he ni pi na to de ibola pa cha hi op de ibola na satai na welcome de ibola bo ge tha pi de chi chu hi lo de hi chi system hi Manipur pum pia wang VIP culture chu MLA khat chun asu be thelo ama hin abol lo di je achi la dinga chief guest a chi di jong le mi pi la la di mi pi la a bu ne di mi pi in pi ha na thu chu nga bu le me ani ama chang so join di mai special la nga special category high class elite class da na la ato nga lo sin pi ngai lo let him be the people is it democracy chu of the people by the people for the people chula hichila ki healthy ho chu ibola separatism chi sa de ti su hin na le party ticket number 6 ka coin hi ibola tu chunga party ticket hi agenda la poi moham ka te le tun BJP hi vetang Congress vetang high command delhia
any national party na Delhi high command Delhi in 100% tabang 80% tabang control chile state in 20% tabang power control a thu chia chi tu su Punjab che betang anop no president a ko je congress ten na anop no CM a khel je chula khada ka ki phi sidu ka ki phi nai le khel che je CM pa remove che je na ti ho chu hin party hilaya infala Delhi to di sei tawin a power infala to ho power sei kit tawte Manipur adinga so 100% a power a hikit tai in the context of our state na 100% power hitawe power soive so MLA ta cabinet minister ta ano nama party sunga ho na chu athu was discipline ta achi ngai army discipline ta banga athu an palke ne ne so disciplinary action chat na tu chunga Birian government na deputy CM pa NPP pa chu IPS officer retire pa chu na sibang chu deputy CM chu next to CM isula ai banga out til out jeng chula na that much of power is wielded by our chief minister. This point should be noted down, not here inside the heart. How powerful is our CM? It's totally different from the rest of the CM we have ever experienced in Manipur. Tabang chui ji achu chi phaya ho khut no ya na talpak te lu sei ten chal rang ti ki hon na kang ka tikin ne hi chi ho chi pa khut no ya I hon I de si wa gami hu di su wa na zong ga lo su wa na be ga le phadi wa na zong ga lo gam ka hu di tia BJP ticket ham Congress ticket ham iti hu diu disciplinary action ne ta lo diu hey John please you are crossing the border you are at foreign land hintile ki ham ngam ta lo dinga chi chu hin chi ja chu helai independent candidate kati hin independent has a free will na independent tai lo chu government in anti-tribal issue assembly apo do dizo se chu hang santa nil theina ding party ticket khat cham lo not even a single party can protect tribal land from the valley people so long as their attachment is with the national party hang santan ka say and I'm ready to debate with you anyone come forward one day we'll set time frame we can debate on this point number 6 party ticket chichu in so I lay on the floor depends on whoever is willing let's debate iki debate ngai tai politics ta tai chi pi ngai tai nam politics chi pi ngai tai gama se tai oi ta poi chichu hin 7 a hi Nazareth manifesto na Nazareth pakai Jesu na to ling hi chola na pakai Jesu in ipiha angai poi mo pen chu pakai Jesu in pathian thu ga se chu lagau ta jong sei lo pi lagau thu jong sei lo pi van gam thu sei lo pi na leise thu jo sei chu point number 1 a chu ling vai ho ko ma pathian thu hilin na point number 2 a chu hen be a ho so le kol ho na zalen na ding na tongin point number 3 chu nagam point number 3 chu chot pha ho ga hu doi ti cho na so le sit thili lo van gam thili lo pi nagam wana a bol bangovin le zong bol hi hen pakai taw na le wana chu te kapia van gam kai na dinga chu ipi bol ngayam van gam kai na dinga chu sumpi ngai le si nong pi ngai chu la van gam kai na chu a cha khat khai ngai le khai ngai chu nga khai ngai chu la ti da na chu I van gam di chu chile si thi hin tin I le se no hi van gama I sim di hi pakai dei da ne ti chu iti hung di diam mi zo si saka gen thei a so hoi ba kan sim la o zo si chu
hung di pha le system chu hung di ding chi pha la chun le si chu van gam hung ding chi pha la chun a phun noi hung kim ta lo di i lo hin da di chu pathian thu bo he cha chu pathian thu le ya chaga gen the le don lawa ho zo si in ki pa na pathian lungmong ta de la cha ha salwa an ho thei pha no le van gam hung long di me le te zong alung thim siat na zo si pathian thai mang pi ta ta au ti le khat ve pe a khut chala pe mang the pathian he phon te kita na to kita na zaw lo wa he thei lo hi ji chun pathian na de chu Israel khang la ya chu ipitiam te la juda te chu ho hil ho thim pu ho chu I vetnai le thim pu ho chu nagarbati sana be go hal dud dun han lang pakai chu wa choi zo le pathian chi chu kachime ku da man zo le na ku da zo kachime ka lo so ya ti nom hel chu na silang da zo sai sai hi ka ngai pe poi ka na wa ye ka ko ma khut choi tu thil to nan choi so ma khat ke poi pi ke poi nan choi ho sum le pai sana dang ka gan cha nan choi ho ka dei poi I pi ji ham a chu wa lung lai lo ama ho chu mi pi chung le thim pu ho chu wa lung lai lo leng pa who is the leng pa MLA is the leng pa MDC is the leng pa vai hom chu ma ho chu lo na vai hom na choi chu ma ho hin tin ama ho chu wa lung lai ma sang che su I pastor ho tao han Christmas vel so vel za ki mang han ki lam dud han lagao ki chang le system adi lo ma sang se chu I ka mu wa sam le lung mo lo di I chen lom pi ho si mel ma sim jing chu pathin chi pha pathin I langwang pan na dinga chu system di na to ka sei ho chu I ngai poi mo ngai chi chu seven kan koi a hoi mama to manifesto na gen te hong ching bang hile china bang nun sem khema satia le ama sapien di khat cha mo bang na sem khema sapien din naging ta le I will make the voters smile bang pansana nui sak di anu ina diu su development fund he area development fund he ka bol thei ma sat pen di chi hung hin tin na ka bol thei ma sat pen chi hung hi di hin tin chi pa hi ka pi do phot di su ni pi gen thei ta na vote la ya mi lung thing khat akilen do ji wa chu pi ani te pi ngai MLA pa hi lo pi a chu Saikot constituency sunga ai voter bangza bangom zo de le abanga hu ka vel 53,000 vel hin abang hun 57 58 59 akibang che hin 50 chu ka hele kilom 50 na vote wa tame vote tam loi ta phaya hu thang me ban ki tho hu around 25 na 23 ho hin ai le waite reach out na dina bangchina ai tuna campaign na panle le la le I campaign system le mi pi reach out mi pi te ki mu to ki head to connectivity between the link between ke to mi pi te iti bridge di ham ti pa chwe le ke ya chu facility on pon I don't have four wheeler I have two wheeler how far can this two wheeler take me to reach out even village to village is quite a hurdle. Door to door, forget about door to door na campaign. So as a case no ho tabang. Ki thopi na hi kan ngai cha de. Social media, free media na. WhatsApp, Facebook le tu hin le kha ka gongin ka draft sai tan ka type sai tan print out na loi do a chi chu in so na hop pi di ka tup ka doi ho ka din mun ho na chu mi ka ri sa bi da le to Saikot constituency sunga khwa ting ting phak swak la na tum dem a chi chu ka zo lo di why should I lie na kin zo sei thei lo zo lo di Dr. George ka pa cha heads of Dr. George ma zathuma phai ta so he is a man ai le nang ama hi da na ama le intending in chin nang le intending khat nei na ama hi banga hi thelo di na dem le hi thelo di zo lo di
ai le ching din la na ki ne me le tua he ching lo factor chu I sei dinga hung pai mo pen chu na ate chu kite ta dai wa ka te hi ke ki si di kai lo pi even if I have below 20,000 rupees at the time of filing nomination na nomination file ham ka ne le ka thu chu la na ka thu chu la si ka thu po wa le ipi ha ka ki pa na ding chu system change system tha khat hin po do na sum nei lo hon zo election ate the chi na ne ya thip na ne ya ki pi zo na angol pi ai le ti khat hi I want to be an exemplary ka kaya le tu ma sang kum som li so ma ha chu I forgotten chapter close ai le tua kha ai nang intending khat nai na mo banga mabana kalsuan to zen som dan to non gen media tungton hil thu to mi le mo hiya na bial mi te saikot constituency sunga mi ten kha nang na mel ma bang le election de kwanan hon mukha ke hen la hi le hon vote mok lo di wei chu ji chu mo wa hi na election kwan dia vote campaign hun lel na to ma le khot ting sik swak zo lo di na chi kha lung sim khoi khat hi lo ya banga chi sui le na a khomi te ho ga ngai nat lo na hi lo wa chi chu candidate zo sin a thanop pe lo chu constituency mi personal ya ga ki mu pi Rajiv Gandhi chu congress ung kheta chu la na what was the mistake a ki ngai to la congress national congress party interaction between the voters and the Rajiv Gandhi and the leadership of the Congress taite so how to interaction lo ji a chu na chi a chu ki hing lo ba ti an mo do South India ga chi le Sri Param Betura chu LTT honan tha taw chu la na interaction an bol pan le hilanga mi plan chu aman hetalawin mini pito go na ne ya ma thara dinga suicide na dinga hai murder na dinga hai an helu thi khajen jen na ai wanga a thi na wave ha din congress resurrection hum kit thau na ai wanga chu thi hi jong la kai dinga am chu mi pi interaction chi chu ko ha dei lo di na even Rajiv Gandhi was aspiring for that chi chu hin tin I ki hello na mi pi lung an to kha khelai le chung I ka hepoi I facilities hungum the a hungum po wa le chung I'm ready to move forward tu le lin la bang khong na sem tang pia le okay good question ke hi farmer ke hi kol chu le ka bolin pari khat le sangam ngati di su kol chu le ka bolin chilai area hi ka supply na lamka lang chen ka hung supply kol chu he ho na ka supply kol chu he hon chu I'm a non face ka hi in sila hilai hin ilang chen hin ka nuwin cha hotel a hongin khon ka somin I'm graduate na graduate ka hi in private school 20 to 25 years of work hong to even in Blue Star ELCG high school Salem Ve na aizol chen ge ka gatangin aizol a top 3 school home mission na kum si a top 10 nei chong chen ka gatangin ti chun ka to na su tamin chi chun hilai hin cha hotel ka bolvin the next time you come drop in and see me serve you tea plus examine how I conduct myself washing the cups and saucer em mori bang le real chilai khu ka le kamit la railway station hitam kan ti ji tuibong railway station I voicha atang pi na election de kwan chena pol pi ko hiam ai kil help pol support chi ti khong kha akithang ma kha ta hiam mo wa hi na nang la why dana help pol hiam bang hiam pol pen support di khong that is beyond my reach and ke chu election thing dei mi ka hin na nin to chu ka ki pa le je gen ka ki pa na chu thung le sang no ka chi pi nom pon na thung le sang chi wa le ki khan che wen tribe dam the na ding na in hoi ka sahi lam ka lang ho jong se da wen lang sumin khana se min chin adi mo sum kha apoi mo pen hong hinon phot wai cha election di kwana kha sum nei lo tia dia kha chan som lo I chi sek kha wai hong hin chin ai le nang kha
e banga sum neih zia kai dia mai kile sum neih lo neih lele e banga na hei to kisaya justification bang om theum dia le chu chu ki hello na chilai ta sui le ke ma din mon chu sagu keu ta bang ka ki koi pathian thu thun ka koi that God decide sum zia kina mi khenkhat bang na ai na kan candidate khenkhat mo i khenkhat bang kra sum hon hom ta leu mo vote bangon lei ta leu banga hoya na reaction ka reaction chu a system hoi lo ichi pi pau chu hin na he chi chom lai sia chelai chu kan don bu ma sangin ama sang hiu se chu kan se yo ama sang se na sui pi ma campaign lai la sumi lao na sum ilau khoi sa lo pi chu sumi lawa chi pha le candidate pu chu sum tam pi sen chu zanga nga ni sa pi zong le zathum thum ki sa pi zong le na a vote cho na kro lang hi chu I kai ta na dinga chu na chi chu hin tin kro lang an sen hin tin chi chu minister bat amulo po po le na kai zong le ka ti MLA mai hung di chu mayor MLA chun hoya kila di aki depend na ding line khat bo chu area development fund area a poi mo de se sim na ding a krol ni ham government ni pi pa chu chi chu aki ga le ta chu ni pi chun election lai ki la ta chu na among ki team chang thei tho chu chi chu hin tin ama pi party AAP ne ha dia de lia na lieutenant governor in chat thei lo la te khu ama mi party hen tactic soita anei a tactic su pi ham sum BJP ke la lang ki ho vote de pi atile delhi khu Manipur 60 MLA so na city delhi khu 70 so ama mi party en fan ka nei pu ve party tha ka hi ve ki ho jong mi hausa crore pati kom pu ve si chun BJP hon sum le ki lawin a bo ki lawin ai wang vote Aman mi party pivin atile apiwa out of 70 MLA 67 ka yu sula na 3 MLA to BJP sula compensate na dia 3 MLA Aman mi party ang gilo di lo pi a compensate to iti compensate no tele MLA thumle le BJP a hung kai do ho chu opposition leader sit a pi kin so to be sponsored by na chia mo ya Common People's Front ya CPF chi kha bang chi banga le CPF Common People Front he dream project for the tribal people na chi poya mo he jing thai hap takil lakhun chi kan declare de hin chi to be na future ha tu ade po pathin en an gon to ai hungom thut the the number of see member movement abanga chi phaddi movement zo phale party sa to hi chimina hi okay this is one hell of a question hi CPF mina hi candidate ka hi diu chu ke chau hi lo di Surchanpur constituency hi singa na zo ge tha lo na zo ge sai tu mun zo se di 20 MLA naga area chu ki chi zo ta mi area ho nan naga ho hi candidate hi za chu independent ticket kala dingo symbol khana ka chi home dingo CPF banner noya contest ka bol dingo ka ki mi pi ko ma ka ki advertise ka ki zo da nong tha khat hung di koi man sumza oilo korol pati khat candidate dinga te ka pia singa na ong ki go na CPF dan hi ka pome chi mi pia di mo he an ti ai jong le okay sumda za lo di le hung za men na chi movement hi sumzao lo wa election GP ding mi pi sim do ding me hei te ki za sa de ti party chu hung ding hin hung ki declare ding na ho news journalist of masanga declaration ki bol di phale election commission na application ki se di chi phale MLA su wang phat pia ni kaya le recognize je automatic not a hurdle na Saikot constituency sungami pi te na mo voters te na nang bangziak ka hon vote diwale song chu question thu pi ta ai ki ke chu saikot ni pi te hin
exposure hi mi vai cho hon ki nei lo so sugar cane farm new cha khat nei pa chu kun head di kol chu he ho bo na he chu na aji chu ka supply ji a ka hotel a cha hung do no bo ni he chu la ti chara ka da pan la zo si chun na about 20 cho chun he na ti lo chu ko ha he di chi chun sai kot aga sei kit lo lai mai so Lamka town su hi kit so chu chan por na chi chun ti he wang chu lo di ai wanga chu social media zanga chu ai thei chana chu exposure wa na hung ki chi pin tin social media ha dan chu he na so na tu a batang Prasan Kishore BJP against Achino se Mamata Banerjee kaido sa South India Stalin na kaido sa Punjab ma Amarinder kaido sa Bihar Nitish Kumar kaido sa kina Modi Gujarat kaido sa CM hi sa Modi hung kichon kina central prime minister hi sa kina that much of power unlimited power is in media na I houlimna no ma igam sung politics to kisaya mo na all mo diak yai bang ina igam sung politics diklo yai bang ka sakti kha yai bang a bol dik dik yai kha ka all mo pe na hi na chi point khat khong non gen dem point khat na chu gel lawa jong hung leng do lai chu system change iki candidate dan jong di lo mi pi na tong di khat chu ibola sum se te ka pin pulian ke hi nei no so in kum nga hung panginge zanga jong na pinge ka ti ta su zanga na ping ting so in ne mangin kum nga na sung so in ne mangin ti na ta bang so sum ho ma na naw tong nge ti chu na si chuele sum jong pi ding anaw jong to di ti chu thili thei ham feasible ham hilo so na ai wang chi chu system mo so hi chi khel ngai chi khel di pha no wa mi pi in sum an la lo pha na MLA chu sum leo lo wa hong kai do pha le a system chu hong di development ki pan di tam mo atom na pending ina sai kot mi pi te le nangon ngai na tu te kya nga mo wana sai kot constituency sunga voters te kya nga nagain bi utom lai bang bang toy ho na ba na ke nei lego son di jong ka nei pon hunama na to the na jong ma cha ka nei pon ka ki son pi chu pathin le mi pi hin mi tam ta in lung thim ma tu na lung thim wang na gel deu su is he correct na a lo boy ham angol ham siki jong nei lo cho hotel bol pa kol chu lei bol pa iti dana mi a krola hin sat do zet the ho takite dinga hungding do ham na ti deu su tu chenau hi na lung thim wa am ding he ina he sa ho e hello ho chu ke he poi ti chu na din mon deu jong hi in ai wang na pan pi nau khangai sign system e khel ngai election system iki vai pu dan system i system odi phat le pathin jong i chu wang lung lai tin Israel cha te chu leng pa in na to helai le ipitizia Tempun NATO hela le ipitizia mi pin NATO hel Israel chate NATO hel ipitizia tempu le mi pin NATO hel phale pathin in kho sa poi aleng pa wen nan to hel ni pathin dei lo dana di lawa achi ni le Israel nam pi chu luzia mel mate su chang chet sia ko na hung pin tha kin wa lam pi di leng pa nan zui kit phale ding do chet tu hin system odi lo zin pathin thu izanin ki se han lang ki taw han lang la pol ki sa han lang zong la pathin na kola lu lo he chi chu approved bible amen isaiah le amos amen na kut ho zong chu kan ninga kitele bol te hi kut ti chu christiana chu christmas or good friday ho hi ai na song hi bol hi na tum ging na silang da na keyboard na drum set ho kanava bolte hi system di lo ji chula pathin soma khat ham khut choi pathina tinga bong ho ham belam ho ham kel ngoi ho ham nan choi ho hin choi ta hi ka dei poi ati so na isaya he na ki thoina ti chu mai cha mi sim wa ki taw pya lu chunga khut nga mai ki taw pi hui sing khol na
nó cái thoi nào họ rồi bắt thiên là tiếng ai cái thoi nào bắt thiên có mà cái lật nào khu chứ họ khu nó cái thoi nào rồi mai chăm dấu xì rồi cái chim ấy cái bà bồi thì là na tao hi vin cái nó cố lên là dập bồi thì là na serious long cho hi chỉ là cho hi issue đi phanu ngai Christianity to MLA hi pastor ka chun MLA pastor chi hi la apho thei pha le system hung di administration hung di chi pha la pathin ki pa di chi pha le email ma teo jong del do yo hodel do ngai lo ki pathin ki pa lo chu to hi system hi dar ti wal na chi chu hin tin amos le isaya hi chila hin asei chin ma man chi chun hilai hin sim hlang ting chi na sai ka sei thei lo di ka ki chain na kut man ho chi zo ka sei chu sai hin to hi amos na kut man ho zong ka the in ka musit e i ho dinga chu good friday ho christmas ho na tum ging ho zong na vai sa he na na wa choi la ho zong sa sa ta hi un ka chime ati cho ipzi a chu ho zo si chu pathen pa chu chim ham te le a system chu adi lo ji a helanga gil ke la peng peng um chula khoning khove ya chu pathen na ko la cho ki thong jeng jong in tin a system adi lo ja pengoi chula gil ke la lung kham mu chula a lung kham pha le mi vai cha pa le mi vai cha nu chun pathen na ko chula na ji ja chu a system su di anga ya ti hi system change chi pi te ti sai kot mi pi ko ma cái cái bol thấy na cái lung thim lệ cái tạ sa pum pia cái hung tàu nó suy hiện nó hòn thì lung xị nó vai lệ cái system hi ý khel thấy ha tuổi system hi chỉ phát lệ PTT đi ha như khó thắt chứ constituency dấu xì hung pieng đi cái kinh trái cái video với dấu xì cái cái constituency sai cốt lệ lệ cái focus nó chỉ constituency dấu xì chỉ Manipur 20 constituency hi system hi le nga amuna candidate zo si rong chu ka tip na hi ve system khan in chiu tin chi pha le hi system chu izui pha no le imi sa teu chu hung na wa ovin tin chi pha le chu i ga mu zong dam na hung changin te ka ki pa akipa hoya tunina he tu pa pu John MK Thang Haokip to houlimna heting hun sakdinga ahon gen bangina ama ahihleh ahon gena ithea hima ale system bol hoi di chia khang kisa hi manina hei banga system diklo taka paisek pen kha khek thei ta le chi kha hi adik maya hoi jagina mi piten le ingai to adinga kwa vote pelenga ki hieng na om thei dia chi te kha athakina ingai to adinga waidinga kwa pi ma kisa a free and fair election Maban 2022 MLA election om huna kha neih thei chat ding na kisai na panlak chat din ai king yen hei tu ne houlimna heting hun sakdi ki pa ke thank you